Charmanti yatiqas kayatanwa kuna luranya nakapasa chachanutki matrimonio manjana hichatarti amuita oyera kiñaniwa warmina kaja kuna luranya pas utki utamanjana utkarek pachatia nicha kuna satih mawak yaptapktan wak yapit yatiptatia nicha mayaja sairi mainisti makatiri no paipacha puniwa hasta ora kholiñataki necesitan haniuma sapaki khulkaspati oraji kholispacha pashparakiwa tatitna irajatan hermanos matrimonio manjana paipachan luraña nakaja utji gloria a Dios sabjamay choy kama kiris muspat akamuncho ki pristaha kaukanis gloria a Dios sabtahilatanaka ya ampar luqta sisawa gloria a Dios sabhat ya tikawainya tatituh hakir Diosat hiwat Diosach entonces hakirin arkiripatan kay hiwasanakaha entonces hajat amin sanyan ampar luqna kasinyan ya tatitun amapa mainyan itatituk kunasatih markapaj alakpach diosariu paichija tatituh hermanos kitanin yatiwa angelanakapa hupan amanakapa amen iglesia akan kiu kausutanakas kimsa usuta siti hiwasaja mayashta siñani tatitna irajatana mawawaki tatito kollaniti ani umaneka kanasa tatito kollaniti amén sabjama y gloria a Dios tatito hermanos saniu solamente katimpunaki tatito hermanos supaja kolkakiti hichatimpunsa kunaratusa Kolyaskas pawa utkhanya pawa hiwasta ipina pastora nakana familia naktaipina aunque usuta nakan hanis utkpaja biblian parliwa iyau sabi utkhanya pa sitik iglesian iyau sabi utkhaniha tatito ukalaiko hacha milagro nakloran kilatanaka hichasti tatitun sumaruna kapa lita siñani Acá primera Pedro librona apóstol Pedroja eu harunak apayataina iglesiaru warmina caro eu hasa primera Pedro libro nairir Pedro libro kimsa halja akasti mayata sohta kamawa uliar tanyani ukamaraki kumanakaja warminaka Chachana kamaro istasa sarnakapam. Istasip istati? Kunham sarnakanya swarminaka. Chachana kamaro istasa sarnakapam. Ukamata inasa kaukiri chachasa hanta titur iauskchi ukah humanakana sarnakawinakam toki tatituri khatan arunakapa. Hanukasti kumanaka suma sarnakatam unikasaki. Amen. Humanakan achacha siñanaka masti han pathaki panti nikutanaka acha chasiñanakampi qori yanakampi niwali hila ala siñanakampisa hanukasti suma chuymanipjam kunjamapjam sisa suma abiyaptapjamay kunjamas warminaka kunjamaña pasa suma chuymanipjam ukamauhan tukuskiri suma muncaña llampu chuymani Dios nairajatansti ukajwali askiwa naira pachanja Diosar asjartir warminakaj ukamawa kachashtasipjana jupanakaja Diosaru y ausaña ukasti
chachaparu istañana imphanua. Amén. Ukamau sarawarmija abran chacharuj istana tatay sasa umana kasti hupan wawana kaputawa. Amén. Kamsa sasa abranan warmi pak sarwarmij chachapar siritay naka tatay. Amén. A su nombre, Kauhanis gloria a Dios Sabtilatanak. Ukamaja, Haneu solamente Biblian utkakite, chachana kataki yatichav. Acá tatitun sumak akir arupan utkipi, warimina kataki, wawana kataki, patrona kataki, irnakirina kataki, obrero kataki. Takpachau sumayati chabuti. Kaukanis amén sabtakilatanak. Y a su nombre. Charmanti saskayatanwa. Kunasatih abran chechaja sapaki hikatasita inaja. Tatituh alah pachat sintasisa mayanaptiri lurawayataina. Había, hermanos, creado una ayuda idónea. Asubhamshi, una ayuda idónea. A su nombre, Ukaru idónea. Nairakat kulyakanaki sumpinchu y masar chinuntañani. Idónea sañmuniwa, Ukaru tiwa. Acá, yakaruta, vocablo griego, ukata. Suitable, sañani, huti, Ukaru. Isticha, kamsanj monataina. Ukaruja idónea sañ monataina va. Pokatito. Human, a ver, un tane pritskolia kana kunchukshini kistati. Acá camisa pokatito ti. Hanicha. Hachacha ancho. Kuyukhasti. Hanita antukhasip kuyukha, yowaki khaya. Amén. Pokatito. Ma hermano iglesia no sastri jupa una noja isito pantalonasa pokatito kunasa teh ma traje na yata klorija jupa machaja ora sa khachakana kaja mai anchito kamapi ratu ki ukiporsit pastor sako mekanita o tallerar sum pokatitas kisti uksañ monataina pokatito. Amén. Warmik lora tatainawa chacharo yanap tañataki pokatito takikulana. Ya, a su nombre. Biblia si hermanos chiksasinsa kunasatik chachak sapaki hikatas katainaka. Chachak hermano necesitanwa mayanap iri kitimpi paltasinya. Kamsanya sa ma amuit ayiri. Ma sumashtiri. Chachanak sumashtiri necesitan tanicha. Humanakah warminakah sumachap tamti. Nayaruhwal sumachito. Hanito manakar sumachap tama. Sumach khatam haipa chapi am kita taskilatan. Sumach khatam. Porque tatito narupa obranya papi. Kaukanis gloria a Dios sabtakilatanak. Entonces warmija Hanius katak dana tatito lur katainati chacharu kulira yanyataki. Arsuf khamcha chacharu kulira yanyataki. Ni juba kulira sinyataki. A su nombre. Amén. Sabhamcha gloria a Dios. Ya haniu katak tatito lur katainat. Si nos warmi lura tatanawa chacharu sumashta yataki. Tat chacharu Chuyumash tajataki. Tacharu yanap tajataki. Kau kanisu kam yanap tasipit. A ver. Mauroa makilaha. Fabrica pan señalakan hermano naka impresa na ipki halu kamapi. Quiebraro intatan. Ukaro sañmoni kal fracasatain. Kal fracasatain. Istitya. Kun kham suarmi khiyanap tatain. Utaru pur kanita nukat seyun pataro leu khata wayata nukata wararita ina.
Ay, hichakuchaw hankol kenektan tikalpin kebrawaitan ha. Hankuna servirite kitua. Hanipuni ukuna chakwakiskaniti. Sasawa wararitaina. Todo está perdido. No, palanyatanoka, todo está perdido. Fracasado. Ukatuarmek ukam chachar warar kir istasinha. Kusina tal sunitain akam sataina komantataina chacharo komantatan suma no komantatan espos kamsas arsta todo está perdido no sataina haliu kunas chakata kiti kolqi kiu chakata empresa kiu chakata nayas chakata tis unticha sataina bi untitay Kolqi khatanya kiu halicha Kolqi khamach khamau siwa mai toktawaiha haliu kau karsarta pasyatis kitsipi pero mawar misti tatitun waqt atawa tatitun chorata uka hermano tatitun guawapa uka tukura sachacharo aitaspa uka hermanos ukamau sumastataina uka sataina Kamisara kumastu kamach khatasti. As kolqi khatas kanyaniu. Naya khumarhan asibtan munkayas mukaha. Kun khams naya rugistas rugasa khal asibtayo esta ukat humakang humakhwali chaman chachatawa. Hani umakha perti kit kunspirt katat nayar ganistas ti kol kwastatat ganara kikinyaniu satayna pilatana. A su nombre, gloria a Dios. A su nombre. Kaukanis, gloria a Dios, sapta, aleluya. Ukam pisa, chaja, haniu solamente warmich ukam arumpi sumachka kispati. Si nos Biblian parliba Proverbios 31 parliba mujer virtuosa. Warmina caja, ernakanya para kiu. Gatarek charmante kustayaweu. Hasta hermano na casa pirbe, palapre almuerzon. Kustaya waya pintao chechana karokut ma hermanita sit kauking sa unjaver pastora kartatin sinta si para kita tapi nayat kha kita si pi hanere ki sintira kiusu hararan kuna khairaran kuna krax palawa ta a su nombre kaukanis gloria a Dios sabta khilatanak warmina kaha haneu solamente kolqik suyanya pakiti si nos irnakanya para kiwa ya irnakanya para kiwa porque hermanos ma impres kamawa familian utayastana ma hermanos amtabiru mantana naira katar sarayataki hani uchacha sapak ama tukunya pakite warmeja pach para kiwa yana panyap amén sabkhama gloria a Dios kunasa tehlia kita kukaratuja chacharo suma chanyap sumaruna kampi waitanyapa a ver amuya phamcha akapankaraj kunasa kampankaraj si dejano manejas pankaras pati kunasa dej pankaraj may subantatak ala subantatak may umambarhatanja ukaratu hasta tokta peniwi pankaraj sumpankari hal kamarakiwa chachanchuy mapa yaki panakaj tokinya kiatiptaj hayra chachi ili achach naskum achach naskum sarna kaski hutan lorok sarna kaski no tumkuna kaski hanewa ukaruna kah absunya sao la casata esposo ekeu haneu loro kiti hanewa chachikit amén sabkhama gloria a Dios aleluya tatitun uskutao aka autoridad Hishkatan saspas, hermano, tajaspas, aleluya. Tatitun wabapava, aleluya. Kaukanis, gloria a Dios, sapta, aleluya. Mach ikiwarmija, wal lupixiwa. Kunasa teja kamtayatimpunaka kapurjija, wali sumaturu isinaka, hubak itarexipi. Walich ikiwarmija. Ukama uhmakulia kita chacharia na panyam. Amén, sabkhama y gloria a Dios. Amén. A su nombre. Masuma warmija
Chachaparo contaya siu hili respita hakinak na irakatan siwa. Human chachamate hanakapatan kontatak chiha, humahuchanita warme. Hili na kampi contaya sipi, respit hakidak kampi siwa. Chuyamin sa may gloria a Dios. A su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Mawarmija. Suma mankaya pa familia paro. Amén sabkamay, aleluya. Chachat payanya pa, warmich payanya pa. Pero hanim obligat, si nos deber charmante yatektan. Muna siñata. Chacharu mankaya pa, wawita utichija, ukaru hermanos, porque chacha hanim ñuñuni kiti. Chuy, ististati. Amén. Chacha nakah ñuñuni Krista, wawa nakar ñuñu yap para Kristai. Chachumaru piukah deber. Kau kanis gloria a Dios sabta gelatanak. Yaki panakah ni lichi ni ptas yaki panakah. Haniu sumo alibint mang aptati wawa tak gelatanak ukat piukam ñuñus kol katas keha. Tati turmai sinyan chiki chuyma. Aleluya. Caucanis gloria a Dios Abquilatanak. A su nombre. Chahuarme hermanos Walich y que amuyaniwa. Chachanakat sipansa. Humanaka ki urasak han amuya siptatukam. Chachanakak pantalunakaha sun soptua. Nayat kaltasa. Akama pichachanakak. A ver kun hamat warmich ikir. Chachak mahakim paltan, warmin paltan, akam hun nasas hun katasa paltan, ukamati, chika, ukam palaski. Warmiha, wali, paipach pekiu, aksa chikas funcionarak, aksas funcionarakiu. Sunsu chechanakan nanakan ha, upekiu funcione. Amoya pamcha, warmich chikitanicha. Chikibi, maakulia kita huawaniha. May nyunyu wawak nyunyuras karakiwa amparam pekchok pintas karakiw lakam pekchachampalas karakiw chachaw kuluras nati ani lorks nat ya ves sunsutan kaya a su nombre ikiwarmi ukapita titularo paksija regalo de Dios herencia de Jehová chikiwarminaka chachanak tajerenya ni warminaka taki tatiturwak tatawarmeja a su nombre aleluya payañan hermanos haniu kaukis payaña pakiki tuarminaka. En este tiempo hay comidas chatarras isapricha la pasan. Se kalugaran fidiuna kas tamang kanta sipkiha pura ka kukaru chitinta yapke haniuch akar mantkiti warmi kha wawana kapar alimento renya pawa kunasa te nyun akakiha nyunyu khwali alimento ni leche sasip karaks masa pusimbar nyurit ko tacha saraks muskilata. Amén sabkham cha gloria a Dios. Ora saha pasil payanakaki. Sanyanuka fideunak. Halukonakaki hermanos. Haniu churan yatip kit suma payanak. Hiwasak aka bolivianon suma alimento aymar lakran uthistoha. Quinoa, jupa. Hanicha? Ukar aichat sipan sukam. Ora sa kundur kam patar tanaicha nakha. Kayum takata sa wast higil. Ukaha hila parti ovij aicha, waka aicha, ovij aicha hila parti reumatismo sapani. Está sipkistati. Ya karalham, humbahan humamankamti. A su nombre, amén. Kaukanis gloria a Dios sabtakhilatanak. Amén sabkhamay gloria a Dios. Suma alimento payañapa, pinsaña pawa. Aunque la parte chachanaka haniu payaña, nayak por ejemplo haniu payayat, waktata que peniumant. No, pero amuitanwa lisin hermanos haniu takpach mang pura karmantu koka hermano alimento kita. Warmi payaña pawa.
Caucanis amén saptajilatanaka. A su nombre. Caucanis gloria a Dios saptajilatanaka. Chaj hermanos, hanipone uman kampi kipin chachanaka jactanti. Si nos gilatanak urasaja, utaman kan kulera siñanaka utkitanicha. Wasay pistas karaktan sa pekunchi ikasip katana anatasinja. Utkito taman kanja. Urasak arosas nakanta puniwa. Pero si pinayan utkito maamuy tabi. Machachawarmiu hakasitaina. Pataka Pamarani, 102 años. Periodista Nakao Saratan Hispini sipe acá, una ilustración. Sarataina Kunatsu Kam Hayamara Hakasitaina, Ukawarmina Karuka Chachawarmin, Hispini Sarapataina. Ukatukawa Ukaki Kam Sapataina, Ukachachawarmin, Akam Sapataina. Kunasa de Casa da Siptra, Chachawarmiha, Ma Amtabiru Puripta. Si te jugar mi colirataneja, amo que uchachach ankar mi suay khanyapa. Y si te chachach pitita chicha, warmich ma amo que mi sun khanyapa. Ukatha sapuru pediuna nakah amta siptra, hilat satana pe periodista nakaro, han colirasinya. Colirasinya ha hakit de pendexipi. Haniu kulera senya justo putkitzipi hakachu yumat miso ukarnana kaha chachawarmi kuchiki hakasipta patak pa marani hilaha hakasip khataina hila parte hermanos hilatana kulekidanaka urasa chachar kuleraitan warmir kuleraitan ukau hermanos usunakute kuleruso locos kuleruso ha mulia wakamulia novio como Kunasa te humak may kulur to chacha kuentro warmi kunto kam may sip tap tako wal sip tapeja akanuja ukar chiruarantiwa ukavisikular chiruaranti ukakola huka tanto chaske hachahiwa hila parte kulirukat pura kadea siskiaki panaka hiwas hermanos tatitun piu hakestan hilatanaka tatitun wawa pahtanwa kuliranya nakha ankaro aparpayanyasa haliu chacharo hermanos uncho que ya sakit kulerata ni warmiro amén sabhamay gloria a Dios amén sabhamcha Kunasa su kamanya neha, kunasa te hiwasaha, tatitu chik pachapini, kathara sinyan amparapatha. Tatitu hiwasaru, takikun pasanya takisiana ptista ne, chachawar miro hilatanak kulyakitanak. A su nombre, Caucanis gloria a Dios sapta hilatanak. Utkara kiuchaha, warmin luranya nakapa. Warmich unkaya jabau chachaparuha, kun kham si istapise chachaja kun kham istapitasa wawana kapasa choy amén sabhamcha. La mujer tiene que tener del aseo del esposo, cuidado del aseo de sus hijos. Choy amén sabhamcha. Amén o amén. Wali importante coma sarnacaña. Amén sabhamay. Ya año janio hermanos waliki takasiña ma pastora mauruj nayar sutkito hilatanaka utanaka pista pitat sasapurini a ver katriman kham unyantam cha ukaman khan supaniana kapa ukaman khan kiriusas kunasa te hermanos ma visitak porini kha ukaratukiwa tanta sapatunak tanta midusanak kha katriman karakam kayum piknu kusktan katkata Haniwa, wali importantita na limpieza. Jesucristo kunasa te hakata tanewayata inaha, ukas lienzos at ma telam kham chowintatan, uksum suktasawa hermanos sepultur haitawayatain. Tatito wali ordinatano, hiwasakukan wawana kapatan hilatanaka. Hilatanak kunya kitanak urasa kaya kipchachanak warmina kaha, haniu chachapar unikataskiti. Haniu sen mungte uniskite, sinus unikatasinya. Chacha wali chis lisar nakaskakam.
Sunkas ni kiturata kit maur kama ma kau warit sarna karakiu ni uksun kat kiti chuy está kitcha chuy a su nombre chuy gloria a Dios sabkhama aleluya amén sabkham cha gloria a Dios warmin loranya nakapahut karakiu tamankan amén sabkhama aleluya Kaukanis gloria a Dios sabtaja. Pero ya que barminak chachana kaha angkana kere utat angkano kiusum komacha sinjati peka kam komit saranya te utaman kapasti warminak kusina na kamasti pukuna kah kun kamas akas sapat takuna kam kistin tataskiu ukat pikuna satek imiljana kah kasara siha toke ya sipik soy grumpis soy grampis kunara ki atistam wamas kunara ki atistam tai kamas kun khama ki tikhwar mikha tai ka khamara kiwa pucha estás kistati hichur pacho istidai site khuma khamas ta kasuta tatito narupaha ukapi ikiwarmiyata kula kita Kumakan si tor, amen, no kama penis, unikitot konar ka pastoras, pero tatit unikas katam. Siti komakista, ukam komajas ka kimutama. Chichiyang ka na kaukar kamirut, kampo na kawa. Hilatanak achako kaukan sa kika, kanyo lugarana. Hani komalugorana kiti. Entonces hilatanaka, wali importante wa limpieza warminaka. Amen sab khata than ka ar khata sip kar mos chechenak amen sab khama yumana ka churtas ka kim samay asta warmina karo shoy qaw khanis gloria a Dios sabta a ver hermano warmi ma kan chalman tamay istamay samo chalm khama kham chalm istamay ¿cuántos dice gloria a Dios a su nombre Kaukanis gloria a Dios sabta aleluya ukata yaka warmina kahaniwa lahrapana la niña pakit lengua de caracol kamsais moneja ma caracol unikaptati no veo tik ma caracol sitoja unchu kipatapi lahrapaja la kana kaniu la kachakana kaniu kamsais muntu kompe yaki warmina kaha kunto kipi phiwa ya vis alinta phiwa tu waktaito a su nombre chacha chalmanta mai ¿cuántos dicen gloria a Dios yaki warmina ksastanwa parla se phiu chacha nakat chacha masina kabat pala pastora nakasum yatip chacha khaha akamakirakiu ukamakirakio ma kotinia peni ma awil warmi sohtatung warmi chachat parla se nia peni hau khanukton la kharawil nia pena a su nombre kamisarak chachat kuintas espacio amen sab khamaya wal estianicha amen sab khamay pero amen sab kham churtas ka kim samaya cuántos dicen gloria a Dios amén ya chachaparu map atkas pas caracol como camparla sip chachat utamankata kuinta sip kuntuk ep avilanaka cuántos dicen gloria a Dios kuinta sip ya kaki nakaru parla vecino nakaru peor ha venido todavía hanta tituruntir warmi nakaru parla ukawarmi hisa sas histampi pero chuima pansiwa kunara ka hermana chica kunara ki atakis kalang taita caracol warmi naka human huchamatu ka hermano hanut kanit iglesia ro parla si phiwali nakat hanwali nakat hakinakat kuintasi chacha maru parla yama hanu yakar kuintuk epinya makite choya mensa pancha mujeres chismosas de caracol se ve
Acá Timoteo capítulo 5, 11, 3 ukachakanja. Si pi apóstol Pablo está pricha. Utjapunita ina iglesia ipina. Warminak sipi. Viuda warminak tabak viudarak. Sarap krita ina si utata. Osta kunto kiptata osarna kaprita ina. Sipi kilatanak Pablo Timoteo uraha. Uka warmino kasaram sipi. Ukat wawampi sunsuptas kani. Novi kunasa ti warmi khwawani ku kaha khurmas liustat wawni nyu yaskek novi. Hani kun samu yaskiti. Choya me sabcha. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Chachanaka wawamahu. Esposa mau kantaba kosi wawni. Kum kuntu chiha. Wawachayam. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Wawampi sun subtas que ukampi chuchaskan kun krepnek kapaya Pablo kam sikilatanak. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Kaukanis gloria a Dios abtakilatanaka. A su nombre. Ukatkilatanaka. Utkaraki warmin luranya kapa. Warmija sumarum piu chachar katokanya pa kunasate puring ki ukarato. ¿Estás kistati? Kunhams katokanya pa ka? Sumarum pi suma askistata. ¿Estás kistat sarakani am churukawaya? Kunhams katokanya pa ka? Sumarum pi suma askistata kanupasa. Pintaptit suma. Kukul kama misopta chachar kato kere kakam nikotas pichikas pisiki. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. Kiti chachara kukam tuyas past. Kun khams monta chachar warmi katanyutan. Hiwa arigiltat. Aviramta sinyancha. Kunas chachar arkna kayatam kasara sinyatakih. Kunasa te hiwa kiat sum wa inokar un katawaita sum arigil ta suwata pichikan ta suwata espikut sum arigil ta suwata askis ta suwata puliritus ta suwata kiu kamatanit chachala kumana ko kamara ki phata yanicha. A ver, kunasate ukataba koribasa unikaweta naya hermanos, kunasate que expositar oro no ingenuetja, hikisir sarañatak matrimonio roja, paikutu chasirit, paikuta. Perfume na kuskunda sueta, karo, takicha karuskunda suet, sopat sumanikiri kusopiki sarant naya kias, kamisarak naya, porque monstrai. Ya dice hoy mal libro matrimonio feliz ukansipi wal hanaka hermanos armas sipjesiwa uka askicha sinyanak istasipkistati chachanaka huainanaka tawakori katanyataka sum hasta kuchuse ophan sum kanaka chakasaro pawawan kimsawana ikpaha ukchatak sum kan chapirar as kuchin atip khamawa Kucina tip kamawa. Puri warmir mayu hampateng mona phareka chahranya kamawa zu chapke khelatanak. La única mati pero kawali impor el amor, hermanos, hay que mantener. Muna seña hakta yanyawa. Urasa hiwaitanwa. Tao kalisa min sabtakilatanak. ¿Cuántos dice gloria a Dios? O kama khwarbina kaha, kun khama chechar kato kanya paha, trabajo por inko kaha. Suma arumpi suma azigil tata. Yaki panakalastos kamni akan sarakas chusan kalos kam hakim kam sarakata. Caca. Libro nak hiwasalitan ukatura sak chachana kaha hanta tituru unti chachana kaha secretaria ampe metisip ya khawar meno kar unchu ke iwala ya phuchu imapana utar purini khai lokama misune pe pichi kustis ni akhanu sare kata kit
Utajay kuchiputjam. Secretaria hakun jamás trabajo panja. Suma pintata, ariltat. Pichu naira, pichu pas mil kurat komaj. Ukat kipat ya kamp irpa kaya sipre ko mundung kirina ka hacha sip kara kiu. Uki milyo irpa kawaito. Hupa uchan iske kha. Hupa. Kukul khamas ki upa. Kota yu kam ya karnuktas ki. Soy amén sab khama gloria a Dios. Aleluya. Amén sab khama gloria a Dios. Aleluya. Uka hanio hermanos, hanio sin gloria. Hanio es un derecho. Es una obligación. Kiti jajarak saras pas utan tito suyas kas warmi kukul kam singkas libitut. Kiti jajas purispa. Ma jajak muntanwa utar kutanha uka suma warmimpi sum katoktir warmimpi kisinyatak sumarum katokiri uksui jajak. Estás kistati? Estás que está Hanicha. Amén o amén. Kul jamás chacharca tocada. Suma rumpi, suma pintaptit, suma asquistada. Ura sahni chikan kal harisinya yaki panakahan yatip kita. Chacharo kata tus kata prejas. A su nombre. Kaukanis gloria a Dios sapta gilatanaka. Akloran pues na tanis loran pues na. Hiwasat depende gilatanaka. Hiwasat amanja señanaka pokanyane gilatanaka. Kaukanis gloria a Dios sapta gilatanaka. A su nombre. Ya kaloranya utkara que juarmita queja. Deber conyugal. Muchas mujeres subestiman la importancia del deber conyugal, entre paréntesis el sexo. Muchas mujeres no cumplen con este papel que es importante. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Hilatanaka sipi akalugaranja istaphicha. Wal jawarminaka kunasa teja paltana deber conyugal sanmoniva chacham piquiña. Amoy aptati? Chacha espusumpi komasiña. Hanu yakam. Kauhanis gloria. Chacham espusumpi komasiña utamancana. Pablo Hiskaphatanauka 1 Corintios capítulo 7 verso 1 7 kamaja istapritcha. Kamstas apóstol Pablo. Y aquí barbina caja haneu chachampi komaya simon hapatanati haneu chachampi kimon hapatainati. Hubanaka sapatainawa tatitunia uhutkheh. Kuchacha sarmaisarikir nayawaki asis. Pero Pablo siwa sapamainiwa chachasa warmisa pokañapa ukaluraña. ¿Estás ibkistati? Hanuka pokañ monstaja kunta kira kasarastas. Sapay sarna kasis kasman. Pisimpi kes kasmanja. Biblian si pokañao. Amén sabhamcha, gloria a Dios. Si apóstol Pablo ja. Oración ataque que humana cajan iktapip hatat. ¿Entiendes si está allá? ¿Entiendes si está? Oración loreña tak ayun loreña tak que humana cachacham pejan iktapip hatat ikinyansio. Pasadat ha wasidat iktapip harakim se apóstol Pablo. Santo apóstol Pablo parle. Porque humana katech atajasip hat kuirpuna kamatha satanasau mantan familiar su. Tentación mantan. Humanakau huchani pata sipi apóstol Pablo. ¿Estás ibkistati? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero chaja ukata que gila par chachana kare que char mantina ya palasas que huchani chachana que huchani reke. Puri warmiroja ikiñata queja
Ajaj pis awil pisi katat ki khishka pisi nakha. Kamau katatip mun han mun ikinyaru. Ya kimchi chanaka. Hanukaha nunca prio. Comprobado está violencia intrafamiliar. Nunca prio ya chachak ganas ni kinyata kha. Nunca sopori warmiro. Desmaye khal ka thupas ganas loras ki. Ukam mala karana ka uthipi khilatanak. A su nombre. Caucanis gloria a Dios saptak. Cha istapritcha chachanaka. Kotara kumana kaukam loras ipijaz. Cha istapritcha. Humana ka unkan yatip tati. Kokoroko walpampi. Warmi kamsanya aksa kachu walpampi urku walpampi. Kampi mayecha siñataki kunham sulurapje. Chachanak istapritcha. Qué sabio es la naturaleza. Los hombres, hermano, no saben preparar el tiempo del cueto, dicen, no, los médicos no saben preparar. ¿Camsista? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A su nombre. No saben preparar, dice, escuchen a ver. A ver, chachanaka. Kunasa de Jumajo Kamganasanik esposampe. Esa relación, de eso viene la familia, los hijos. No es nada sucio. Muchas mujeres, aquí yo tengo la enseñanza, consideran que es una conducta antisocial, asqueroso. No es nada. Dios ha puesto el sexo en la familia. Naya cambia tichas que la pasan más, señora. Ukat kuik suwayu, akam kuik suway, tay kalik. Ayun ka pastor, uka kuchino kat palik, aktanya na kat palisti. Arumah, uka aktanya na klurarak pa tsaka chimpik, no? Hani aktanya gitu. Pero chachana kaka, nuwa priwa, toki priwa. Chantajean, hermanos, para tener relación. Tenemos que aprender de los gallos. ¿Qué hacen los gallos? A ver. Pojorojos kamachis, a ver, uka kachuarmir takhateñate kamachisa. Naira kat chekau kartase ho. Artasi pichu kokoroku kusachachato ay se va. ¿Cómo tanich? Aprendan pues de eso. Un chukip jamay. Ukatja. Hani ujwa ukat kachual part ikhna kai kit hermanos nuas. Puyo na pilar kit ani ukamlor kit. Si nos ukamartas ukatja achuniwa silqitu waqti. Waqti wa granito waqti. Sumasti uno. Chuy. Kun khamsis pusaman pe kaber umak. Kachachana kakisahan wal unchu kusibri. Toquisa, nuasa. Chalmantamay. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Son monos los hombres. Monona kunchukam solo que concha. Malik tunkas que kachu monoja. Ukarunchukam moyo katokte. May warare kilatanak. Achach mono, ¿no? Ya que panaka ukamao. Hiwasak, hermanos, Haniu, sabiduría delante del Señor. Urasak esposa, Hanira Kimunkaspat, Walkawani, Urasak, Walgos factores. Hoy día hay planificación familiar. Kaukanis amensa pilatanaka. A su nombre. Kaukanis gloria a Dios saptakilatanaka. Ukat, hermanos, utkarakiwa. Warmej, hermanos. Si pichachanza utkañapava, se llama, hermanos, necesidades emocionales. Amén, sabhamcha. Kamsan shukahmonej. Isabjita. Mawar misma chachasa. Hermanos, necesito un monarca y asiña. ¿Cómo tanicha?
Kaukhani chechana kamar husqorta sipta akhanu kana kam. Husqora siptati. Kunasate khuma husqorata qalu ka sipu kana ka chaqar khanibi. ¿Cuántos dice gloria a Dios? Humana casti, la doña que atiptaja, warmina karpas palura sipta. Yaqi panakaha istapritya. Istapritai. Chuima panchakaya sa primer amor. Hutam char kusatasa. Ya napili kau kisah, hutam. Kuna sa tikrisin kasadukta nuka kun khamasar na kayatan charman tikha. Kama kanun to sarnaktan kumantat. Arumaha iktana kamu intapita nasapura lakas lakapura. Hani wantu ta simongtan larum phakta ukhama tanija. Tawaku kasinu khama tanija. Chakha pusi wawanik taika auki chakha hani upanaka khoma simon khapkhit khipaha kama atipura ki akam intapita khapkhit. Chakha tolabi khitam. Kau kan karak monasiñas. Yo yamen sab khamai hilatanaka. Aleluya. Hermanos, el amor del matrimonio, el pacto matrimonial debe perdurar hasta que la muerte nos separe. Khumauka kunyakar tai kaptawaita. Komandas ka que marum pachi. Komandas ka que hampatasis ka que muka esposita maru. Si nos quitera hampatiniste. Hani utkiti. Man alasidik ma pensionat kaukatsa. Pero ma chacharu ma warmiroja chachapau hampatinya komanyapa. Hani ukitis komanyapa akite. Bendito sea el nombre del Señor y la tanakoya kitanaka. Kaukanis gloria a Dios la tanaka. Y aquí ponerka aukistan khai. Hani ukamakiti. Hani hermanos pasanya paki tu kachik pach monasinya ka chachawarmin hakas kanya paki ukanaka importante armas tan kunasate hikisinya tak tabakom sarkeyatan ka sumarunaka te quiero. Esa palabra hay que utilizar. Hichatar pastor Rakhumana que será pratao. Esposita te quiero. Dice que esa palabra hace vibrar el corazón, hace saltonear. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Nayaja kasuchit pureja. Esposa te quiero. Tokona kaniwa. Esas palabras son, hermano, como bálsamo. Pan kararum barhatsams. Ukama ukilatanaka. Te quiero, te amo. Sabhamay, a ver, ya te cañancha, ¿cómo sabhatasa? Te quiero, Chachito, te quiero. Yo te he envejecido, Chachito. A su nombre, te amo. Esas palabras nunca tienen que faltar en la casa. Si te jumaju kamakasita, wawana kamahmaki purja, ukamaraki uhakasideja. Kunasa te jumaj mauru jiwataja, kamsasas hachanik wawaj, a ver si cha. Akan papito kaj mamitaruj nu jawai sathachadi. Haliu si no subaj, uka pasata hermanimataj parla si haliu. Him papito mamitaj sum hakasiwai. Ukama jiwasa hakasiyan. Ukai ujanak haita yasau. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. A su nombre. Amén o no amén. Hilatanaku kamuna sinyaha. Hermanos, haniu chakaya sinyasaki chachawarmi. Hiwani kama. Walikiti. Kauhanis gloria a Dios sapta hilatanak. Kun kasumas. Ma espositan istaptaya sarnakañ. Chachar istaptaya sarnakañ. Kunas hermanos yaqi warminaka. Chachanaka haniu hermanos sum istapay kapkitija. Haire chechanakstan gai charmantija. Haire chechanakar kamstan sa. Hararanku. Harap haranaka. La pararas. A su nombre. Haniu is alay mon kapkitija.
ukat warmik mirkanta tan sumesani ka kalin kun kamsa noi saraskam la kiputaska puri warmik na irtikus kanu kiputas ratu kisara na ira uncha takaun kitas a su nombre. Miren, hermanos, qué importante es el aseo, la limpieza. Esas cositas chiquititos son, pero bien importantes. Eso se puede hacer. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Por ejemplo, si tu casa está desordenado, puedes llegar hoy día, después de la campaña, ¿puedes ordenar o no puedes ordenar? Puedes ordenar. Si no está lavado, puedes lavar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Pero ahora sajabar, miro que la parte chechanaka trabajos están. Pobre warmeja axis. Pobre warmeja utpichas. Pobre warmeja payas. Takikuna. Ma warmi, hermanos, wararitan charmandani tukuituk. Chachaja. Ya hasta mi desayuno y quiñan arna casi. Ya hasta mi corbata arna casi que mi zapato está lustrado arna casi que pobre hormeja guawana caja desayuno loctaña chacharoja corbata uscuña zapat lustraña pobre warmeja kamsa sao arna casi taina esposo Haniu kim samparani tisa sawarna kasitaina. Kamsanj monanu kampeha haniu yanap teri utkit tisa sin. Ukama karusutaina. Ukachacha hasarataina trabajo paroja. Kunatsuara mikcharman tuarar pach haniu kim samparani tsasin ha. Ukat amta sitaina. Charman teknayaha sapat mait, desayun mait, korbat mait, cinturun pasairit mait, takikun mait, pobre warmeja, escolar tikoyas karak, hichatuk saroja, nayau ka kim samparayak, hichak nayau yanapa, chachak yanapa yataki uskusitaina. ¿Cuántos dice gloria a Dios? A su nombre. La esposa debe ser amada. Porque es un regalo del cielo. Muchos dicen que la esposa es el ángel de la bondad en la casa. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Tatito un ángel a pausiva. Ura sa juarmina kaj milagro na clorejo tanja. Mankayana kau katkayapsun pero churiu que la tanaka. El amor de la madre se manifiesta. Hermanos, en la casa es el amor de Dios. Kaukanis gloria a Dios. Sabtilatanako yakitanaka. Hanipuni arma señanit. Ukayu hayanakat hilanaka. Tatitun amap may señani. Mauro hilatanaka pan pachayalak pachar purinyanek. Haitawayanani yakaurakin. Sumahaka señanaka. Wawanakataki, pasturanaka peor, kau kanaira unchukis kitan chitorasan, akan kniya papa takapachat kau kapachat, main akan pusi patak naira nayar unchukito, main kaka sinturun unchukit, mayu kay unchukit, mayampar unchukit, ukatak unchuk, ukam unchukitatano, sumalura binakay tabayanyani, sumahakasinyana kakaura kinay tabayanyani, ukampiu tatitur hachan chawayanyani, tatitur sutipa hacharap tataniwa. Chamay sinyani. Kilanak kulit kitanak. Tatitur chamay sinyani. Ukampis tatitur hiwasarian aptistas pa. Sumahakasinyata kilanak kulit kitanak. Dayak hermanos muntua tatitus muniwa. Akaurakin sumhakasuenyan matrimonio mankan. Amen. Kau kanisakasin mo na suma. Hilanaka. Tatiturora sinyani. Saitasip kamcha. Tatito akaruna kamani uchakaya sinmong sanyani. Señor, yo no quiero, Señor, echar a perder estas enseñanzas. Tatay samcha. Human sumayu haruna kamistawaita. Akaurasan papito. Humarurug tasma. Nayak suma espositan munto tamankana. Suma taikan munta.